kumzalo inavi haki mukutoku tupulani tsalo ketani kini na mukubidi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kamipini haki mukutso ashigeni tsalo Free Press Journal Sutsa Kithe no pikiuno India ga khulimi actress JKP mi Aditi Rao Haidari na kuho ashigeni tsalo Lina akio lakilo na India ga khukdo ignyana England ga khu Heathrow Airport kio kungo ala Ayeghiqha do pungu akio khesu pahave ipi kuho Lina Heathrow Airport kio mpemi ovila kugongna akio tipoye munuve kya pi injukela panongna livila obe kamse ikiphegalo pive ipi panongna akivishi li coach lemo vekio gongna limlo shikigide watsai ipi Lina liu Instagram la yekiuno England ga khu Heathrow Airport kio kungo a hipo ye Ayeghiqha la akio kungo a kamse dola alhoksa shani ipi haki mukutsni anigini tsalo Times Now World News Sutsa Kithe no pikiuno Netherlands ga khumi kiptimi laki Steven van de Velde ye Paris Olympic katani kini na mukub dimpe aniki mukutso muchulani tsalo no sagekhi chekakhe takani tsalo tolo agili shini shakyulo volleyball kiven kyugongno Netherlands ga khu yipikana pa ki shelfai ipi itage Times Now World News Sutsa Kithe no pikiuno Netherlands ga khumi Steven van de Velde hipoye katani kini na chigib dimpe la British totimi ampe chigikini shakyu laki shipthave kyu laki ke ipi asa Kithe no pikiuno pana British totimi tipo ye Facebook vechona aksau kivi shilveno dilena pana li shipthave ipi pana katani kini na chigib dimpe la pana ga khu Netherlands ga khu lona United Kingdom ga khu kuju kyu lona dilena pana li shipthave ipi Netherlands ga khu yipikana katani kini na chigsom pela ako kila pa kha thavi kemo akhi chikini shibeki tiu pa ikipheve ipi haki mukutsni anigini tsalo Reuters Sutsa Kithe no pikiuno United Arab Emirates ga khuna Ayeghiqha la pel kiuno New United Arab Emirates ga khulo New Muslim chiniki kumtsala new na muchulani sala kumtsala ko chekiu ye summer season dola sermon ge adok shwa lumoni pi kha tha vai ipi ena Ayeghiqha tipo ye haki mukutache muchulani tsalo lona rilekhi tola papeni shani ipi haki mukutsni anigini tsalo Hindustan Times Sutsa Kithe no pikiuno katani kini na chigthumpe rilekhi sini tsalo India ga khu Assam state Sadia town la Ambikapur market la kiptimi lakhi Ajit Sanowal hekipithive kyu police ni timso ye India ga khu ye za kiklana akhu thakla aku kila kha than kyu gongna police ni okona police ni so tipako kalwai ipi haki mukutache muchulani tsolo NDTV World News Sutsa Kithe no pikiuno Lebanon ga khu Hezbollah galum yokona Israel ga khu ahu Israeli Defense Forces wushimi yokona ngoche kyu alakhilo bomb vesivesi kyu Israeli Defense Forces wushimi yokodola timi chigipungo vekapitive no Israel ga khu civil mi timi chigakhi vekapitive ipi Tilena amkulu kilono Israeli Defense Forces wushimi yokona Lebanon ga khu klolo Skmor town la bomb vesivesi kyu Hezbollah galum yokodola timi bidi vekapitive ipi haki mukutsni anigini tsalo Asian News International Sutsa Kithe no pikiuno India ga khu Bihar state lo ashigini tsalo ngo anigini tsalo likhina asala igona go kyula tsutsu phapha egi kyu gongna a kutu tala timi tache akhu khawai ipi haki mukutsni anigini tsalo WIRE News Sutsa Kithe no pikiuno Myanmar ga khu refugee mi komo Manipur State Police ni kongo Assam State Police ni kona ako kila kha thavi ke kono I kona agime kushol chani ipi itagi WIRE Sutsa Kithe no pikiuno ite he Manipur State ngo Assam State lo Myanmar ga khumi ako kila ngwa ke ko ye aki hila akhe kini show shani ipi itagi founder of India for Myanmar shakyu Salai Dokhar na pikiuno Myanmar refugee mi Manipur State ko kilo ngwa ke ko ye jelmbe mi kono achukuk sho kupukuno she panong chuche moi ipi itagi founder of India for Myanmar shakyu Salai Dokhar na pikiuno Myanmar refugee mi Manipur State capital Imphal phuwi ku kila ngwa ke kona haki chigitsni asazani salolono panong loke mo kyu nganguna hunger strike hutu vai ipi panong no pikiuno ningu ye jail term
vechawai ningna uka fine sikepuge sikhawai ipi ikimo Manipur police mi kona iti tolomo ningo ikipemona khatha pe pa phe ipi itake WIRE Sutsa Kithe no pikiuno Manipur police mi tipakono panong pela uka fine katanil hop ngungu ge survey pe ipi itake activist mi kam no pikiuno panong na az kupuk no shi itum la vekiu kongno bathroom zure yecheni ipi itake asa Kithe no pikiuno aku kimpe mi khimi tipako apine do lakila hot lakili ki az kuchupe cheni ipi aku kimpe mi kona achuk sho eno dawai kupuk no shi panong chemo kiu gongna Myanmar refugee mi tipako dola kiptimi laki dem khulun guite ampe shirikini sha kiu aku ka hawai ipi itake WIRE Sutsa Kithe no pikiuno jelmpe mi tipako Myanmar refugee mi itimi tipako ge vaccine ge chichemoi ipi itake wire Sutsa Kithe no pikiuno Myanmar refugee mi imphal phuge ku kila ngwa ke ko tipako ye kamina Myanmar ga ku Chin states mi ko ipi kamina Sagaing region mi ko kamina Makwei region mi ko ipi panong ye India ga ku thu phi bila ko na chi ke ko ki ipi panong ye Myanmar ga ku la junta yipika wushimi ko ngo agala mi ko na agusha ki wongno panong ko su shopen ki wongno Manipur states la poi ke ko ki ipi am hakhi mukutache muchulani chololo Ukraine ska pravda Sutsa Kithe no pikiuno ketani kini no muku kini mpe supuki muku bidi chololo no ishik tolo Russia ga ku na Ukraine ga ku sas agusha ki ulo Ukraine ga ku wushimi ko no Russia ga ku wushimi alkango bomna vekepitive ke ko ye agi ki hila lakpungu ketani lhobidi akhe bidi na lhotuku shivai ipi Ukraine ga ku wushimi ko na Russia ga ku aircraft wushikyu bomna ship service ke ko ye agi ki hila akhe thuna lhoso shivai ipi Russia ga ku helicopter wushikyu akhe thuna mukutso ge Ukraine wushimi ko na bomna ship service sai ipi am hakhi mukutache muchulani sololo di Indian Express Sutsa Kithe no pikiuno am hakhi mukutache muchulani sololo Slovakia ga ku apeu Nove Zemki town phivilo train laki ngo bus laki kutsul vekiulo bus depo alo ika kimi timitsini akhu ka hawai ipi ikimo train depo alo ika kimi dola iza vekiu momo akhu ka havekiu ye khumu ka hai ipi am hakhi mukutache muchulani sololo di Independent Sutsa Kithe no pikiuno United States ga ku Atlanta states law kugo United States ga ku President Joe Biden ngo hovekiu sololo United States ga ku President shichekyu Donald Trump na debate shikyu lo United States ga ku President Joe Biden na Donald Trump vilo pikyu no itagi United States ga ku President Joe Biden na timkum gizlo Donald Trump vilo pikyu no noye on puno anga mishi chekyu glo kila film hoksa kola actress JKP mi laki shichekyu Stormy Daniels sa hupni chekyu tim laki ke ipi itagi hovekiu chalolo United States ga ku President shichekyu Donald Trump na United States ga ku President Joe Biden coach lekyu no nogi new United States ga ku sakpeu laki shikazupu kumoi nopu Hunter Biden na new United States ga ku yeza vecheveno alka luve ipi itagi hovekiu chalolo United States ga ku President shichekyu Donald Trump na United States ga ku President Joe Biden vilo pikyu no nie film hoksa kola actress shichekyu Stormy Daniels sa hupni chamoi ipi itagi Donald Trump na pikyu no Russia ga ku na Ukraine ga ku sa agusha kyu hipolo new United States ga ku President Joe Biden no Ukraine ga ku kupukyu lo no new United States ga ku ka chilu pei tha vai ena ni ga ku ye ba vechona athoka shivai ipi am hakhi mukutsni anigini sololo China ga ku President Xi Jinping no pana China ga ku mi kamchi vilo pikyu no new China ga ku na Taiwan ga ku ye new China ga ku ye gi laki shivepeni ena Taiwan ga ku mi kamchi ngo new China ga ku kamchi ye aga ku laki shiveni pi akpu sha kyu hipolo salanomu Taiwan ga ku President Lai Ching-te na plotsmo ke pu sha ye new China ga ku na Taiwan ga ku President show agime betsnani ipi am hakhi mukutache muchulani chalolo breezy Sutsa Kithe no pikyu no North Korea ga ku mi kiptimi laki ampe muku kini sha kyu laki no South Korea ga ku K-pop music kamingo South Korean film kami pana ga ku North Korea la social media la na klave kyu ye
kuho pana North Korea yepikana phulvekino panongna pana North Korea ga khu President Kim Jong Un yeza kilona alkana pa vekipithivai ipi itari asa ki keno pikiuna North Korea ga khu yepikana pana ga khu mi khu pelomo klolau ga khu pongo South Korea ga khu ku khwaye pa pe ve pe chemoi ipi issue sta ki the hipodo nongkam tshkimthi